Kaixo guztioi, hemen gaude Euskaltel Euskal Herriko Sur Zirkuitoko bigarren frogan Zarautzen. Bi egunetan zehar, kriston nibela ikusi dugu hemen ere. Imanol Jeregi, Andi Krier, Jatirbera Saluze, Odeiko Jazo edo Kalani da Silva oso ondo surfeatzen. Eta nesken artean ere bai Garasi Sánchez, Maia Ispurua, Letizia Canales edo Ariane Ochoa. Ikusi ezazue zer gertatu den. I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up. I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up. I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up. I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up. She's got class and style, seen dollars by the mile. Baby never act wild, very low key on the profile. Getting feelings is unknown, let me tell you how it goes. Curves the word, spins the bug, love is it curves, so freak what you heard. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Man, that girl look good. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Play on, play on. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. She's got class and style. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. No diggity, no doubt, y'all. Eta beraz, txapelduna, Garasi Sánchez. Zorionak gara. He quedado segunda en las dos anteriores y haber ganado esta última prueba pues, es una motivación. Felicidades a las demás, Zorionak. Txapelketako rukiaren saria, Kalani da Silva, Kanariatik txapeldun, Euskal Zirkuitoko bigarren proba honetan, berriro txapeldun, Andi Krier. Muy contento de que las cosas me hayan salido bien, no puedo pedir mucho más, gracias y bueno, ya está. Antes y no ha podido ser mejor. Es que asko guztioi. I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up.